plastic surgery hi thil soisel hlo pol tak mai ani a tlemte le atok che ati chuan nal takin min chwa thei ani nima se atok che chu shat thiam a har chin khop mai mi then khatte phei chuan an tina sa chin khop mai an mel pa ngai le an landan an pianpui hmuh tur omlo khopin plastic surgery an ti tir thin ani he video a hian an mi ngaihsan zong Milar te an tum vanga plastic surgery ti chin te kan thir ho don ani amasa in channel la subscribe lo ten min lo subscribe sak ve ula viewers zinga atam zokin min la subscribe lo wania subscribe me zeu kha har sat lo em kha tin video thar ishat nga zel theinan notification bell kha metin ola khan da ke ro Kim Kardashian antum Mila sinanas Kim ke ngai sang tu Mila hian a idol ang tur hian plastic surgery ti nan cheng noi somni patni chuang aseng to a voitam tak inzai to in ahnote achangin mui injection le liposuction thlengin ati tir to hei chau hi ala du tok lo Mila hian Kim ke 6 step lik ang deuh khan a 6 step ati chuak ve a di anti Kim ke triple X ti in ming aphua avan over tak em Mila hian apian hi ka chil tlat ama ang che pian nei ve ka du ani ati tok mai Kim ke ang tumte hi a hlomin da lo luang o an tam tlat Jennifer Pamplona phei hi chuan plastic surgery shang ti nan cheng noi zathum somnga pahnih vel seta seng henu hi Versace model ni chinin ti hian asoya amada ya chang to in plastic surgery ti hinwam ka ti to a Kim Kardashian ka hmuh phata chang khan amba ang ka du ngala apian ang nei ve ka du ani atia anute atiliana amonga ti lentir boka anar zaile akong lan fek theinan nagru pai chen thengin atiani Jordan James Park Kim ke hian midangte atne bokaniang Jordan hian ama antumin plastic surgery ti tirnan chengnoi somkwa pasari vel aseng hemmai kamit mulle mit inkara botox kada tira kabyanga nen lip filler chin filler le cheek filler kamangbok kanar ka zaitir to a Kim ke ti chin angin vampire facial regular takin ka ti tir chin chemical peel ti angreng engpo soila katide ofecto ati ham mai Barbie angtum Valerie Lukianova Valerie hi model ania Barbie a an emwang hian alar hle a the human Barbie ti in an soi chinani Valerie hian anute a zaitir bak chu plastic surgery dang engma ati lo thu asoya alandan hi apian pui ani baka jima workout chin wangle eile illama ain sumwang ani thu asoyani athalak le video internet lama a post nuwa Barbie a an emawang hian mi shat a hlo ta hle ani Superman angtum Herbert Chavez hi Pinoy Superman tia soy ani china Man of Steel fans ru kolani he Filipino fashion designer hian kumngami lek ani laya changin Superman hi a chil to a alo upat nuwa aminga isan ber Superman angtum hian voisom ni chuang plastic surgery ati tir to ani amai akhabe amoile a om po tur thlengin a inzai tirani heti chung hian ala du tok chuang lo abob multi sei turin a beile a Herbert hian Superman ang tur hian plastic surgery ti nan cheng makta doi khat chuang aseng to a Superman anga in thuamin naupang tanundan moile nungchang tha chirtir turin pon lama achuak fawa a inthlak danglam na hian alung ol mel khop mai Superman ang kani hian kahlim baka Filipino ten an kianga Superman omve ani ti an sha theiwangin kahlim na azwal ataka moin an betheyani ti in asoyani Kylie Jenner angtum Kylie Potts Denver lammi Kylie Potts hian aminga isan ber Kylie Jenner ang adu awangin voisom li chuang inzai ama chon to a hemiatan hian chengnoi somnga panga vel ain seng to ani tin Kylie hi ama chuan me pa ani china meichia a inletin aminga isan Kylie Jenner ang turin plastic le cosmetic surgery voitam tak ati pha ani hengzinga hian lip surgery le nute ti len atela anute lian vak lo kha lian thataka alo changta Kylie Potts hian Kylie Jenner ang hi ka chak ber le tum berani a engtiklai po in ama hi ka entona kadu tak zetani atira nal sa in kapiang lawa kaintinal chopani ati aming Kylie ti po hi Kylie a copy vel a angle mai Britney Spears ang tum Brian Ray Britney Spears ming hi kumsang kazakwa somkwa pakwa achang khan intina shat ania K-pop icon hian khovel puma fans po anga hle
hei wang hian mi tam takin ama ang tumin poisa tam tak anin seng thin po hi thilmak ani lemlo chungzinga chuan Brian Ray po hi telin Britney ang tur hian voisom ko chuang a inti danglam tir to a chumi tan chuan chengnoi somruk vel aseng to ani Brian Ray hian Britney hi ka enton berani Kovela star larber ani awang hian kaloma hun har sa takpal tangin achung bera aron kirle thei ati ani Justin Bieber ang tum Toby Sheldon hi Justin Bieber ngaihsan tu Belieber zinga chuan a uchuak pola ni nge yang a idol hi ang chak ema wangin plastic surgery ti nan chengnoi somsari panga vel ain seng to a heiwang hian TLC ti chua reality shows My Strange Addiction le botch ate ain lan pha hialani asam chawdan thak tirin a hmuh ati danglama six pack thlengin asiam chop tirani Jessica Rabbit ang tum Pixie Fox kanjinga tamzo khi chuan cartoon yang hle mai ti khandu me alawang in musit na anga kan nga hian mai thei mase Pixie Fox ro hi chuan cartoon ang tak ni hi athil tum berani tlat adang dai hle mai kong fek tak mai cartoon character Jessica Rabbit ang deuh anei theina Pixie hian anak ru pathum apaitira alandan hi adudan ang tak ni ma sela atak sa pengte athin apumpui lung chuap ti vel aveng tu ru apai chena wangin din munder thonga aomani ti ain cheve thawani tin amit murong po apodala changin ashinga athak tirboka he in zaina surgery phei hi chu mit olsam takin adel theya wangin Europe le US a hetiang surgery hi anne ngai lova chuwang chuan mit zaitir tur hian India a aron kalwang wangani Pixie hian plastic surgery voizani chuang ati tir to a in ankom na a amit mul hi athak tir to thu soyin athak nan hian a englo aman thu asoyani em na Dr. Terry Dubro le Paul Nassif te chuan Pixie ne na hian an zaidu lo thu le plastic surgery ti bel to lo turin an ngen hiala Pixie hian body dysmorphia taksalandan a chiltlat na aveya plastic surgery a chil na a Dr. Ten Soisel ma se Pixie hian alandan chu a chuan thu asoya no pang comic book series 30 chuakin ama chu changtunu swalna be chin tu le superhero ang ani don thu asoya fima thlengin abe sei thu asoi ama zaiti turin Korea lama akala anjai zo chuan kar khat chung atong theilawa thil engma po a ei theilawani ataksa hian zaitir laulai ane mangto lo abeng thlengin a zaitir to plastic surgery ti nan hian chengmak ta doi kwavel apang to a alaman be zel po rin Pixie hi The Living Cartoon ming lempek ani hiala ama hian amela pa ngai ti rengnen ain ti chezo vekiti vm Kendall ang tum Rodrigo Alves Barbie kopui ken anga tuma wangin Rodrigo Alves hian plastic surgery ti nan chengno izali somret pasari vel ain seng to a rol tharmai alani laya changin plastic surgery hi a war to ani inzaina na poisa sen hi kansoi aya tamdai turani a mase Dr. Ten an them thiamzia lantir an chak china wangin an discount chinani alandan danglam takawang hian mipui mit fukna ania ama pola talk show nei ain be sei le bok voisom nga pasari inzai to in voisom nga pariat na tur abuk feldiam to bokani mase chila inthlak danglam thut mai Rodrigo Alves hi transgender ani thut maya meichia a ain letti na ni chu tunkum January khan The Mirror te ashil danin Barbie ang atum tak thu asoya miten ken angin minshama se kachung rela chuan Barbie kanireng chin atizuya emana reality show shang Celebrity Big Brother le Botch Tivela te ain lan chinani tin Justin Zudlika po hi human candle ti shat ania ani phei hi chuan plastic surgery voiza som ko chuang ati tir to ani enga chang bernge bulchan tur po asya thiam theilo hial zok ahna razai to a om ti pauna ada a adar banbul malpui chon biang mitmul mongtamle amui thlengin a khoi tir to ani po hi Rodrigo ang deuh khan meichia a chuak le palang ti a hlaom hle a mi palam chan a chedon tlat Jennifer Lawrence ang tum Kitty J hian aminga isanber Jennifer Lawrence ang tum hian chengno isom pariat vel aseng to a plastic surgery dang ti le zel na turatan poisa akhol mekani amaya le ataksa a liposuction ati tir to a anute ati chin tir to a anar a zaitira tin abiang le mong ati puar de bokani
Michael Jackson ang tum Mickey J. Plastic surgery mangna sa to sa ang tumpo anlo omvele zela British meichia pakhat Mickey J chuan a idol Michael Jackson anga chaka wangin plastic surgery ti nan chengwa som pahnih vel asengani. Demi Moore ang tum Lisa Connell. Demi Moore hi kan survey pakhatin ama ang tumin mantaw takin plastic surgery ati tir ti Twittera a tweet amuin abarak khai na sahlea British meichia kan survey mek Lisa Connell hian Demi Moore ang tur hian lip suction nuteti na le mit multi danglam thengin kumsang ni Paruk Khan alo ti tirani. Lindsay Lohan ang tum Ashley Horn. Ashley Horn hian a half sister Lindsay Lohan ang duwangin plastic surgery ti nan cheng noi som pariat vel alo senga kumsang ni som pathum khan hetley rol hian atnar a khabe a le abianga thaw manga injection le a khaberu kwal a khoi danglam tir thu asoyani. Brad Pitt ang tum Mike le Matt Sleep. He pir unaw te hian an mingay nat ber Brad Pitt ang tumin plastic surgery an ti tir china chungte chu an hnar khabe le an ha thengin an khoi danglam tirani. Madonna ang tum Venus Delight Adam Guerra hi aminga changpo in mipa ani ti kan singal mayang a stage name Venus Delight ti shatlar ania. American ni in Madonna lima changchin impersonator ani. Alim chanchin Madonna ang tur hian voice som pariat ain zai tir to a chumi tan chuan cheng noi sa sari somnga vel ain seng to ani. Ma se Madonna lim achan na chang hian poisa tam tak alut ve renga munchang shanga hlo nein som kwal ani ve reng chin. Kamel mai zong song hi ka khoi danglam tir de effecto cheekbone implant, chin implant, jaw implant, fillers, botox le nose job kati tir vecto atia. Madonna in china ang che in thuam adu chin wangin poisa tam tak asen chin thu asoi bokani. Madonna hi ka khovelani kanun na ani omlo se chuan ti tur engma kanai lawang nuam ti taka inlan tur ka omlawang ati hialani. Du tok le photang o kan soitak te zinga khan tu ber khange uchuak bera ishat ingai dante comment lama lo soi vela tin video hi like theng hi lo sham ro o.